Maya pa oras kabalen. Kayan taming mabilog ang persa ng GNN TV 44, magyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap niya ng Miyerkules, June 4, 2025. Yako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. King datos ng DOH in Central Luzon ng pekamaраkalakaso ng rabies manibat January hanggang May ng Banua ay ng balita. Belita ng Department of Health o DOH na in Central Luzon ing ating pekamaраkalakaso ng rabies manibat January 1 hanggang May 17 ngening Banua. Agpangking DOH ating 21 na kaso ing mitalaking rehiyon ama ni Batan king probinsya ning Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Tinukyan ni itining Zamboanga Peninsula na ating 15 cases ating Calabarzon na ating 12. King Kabilugan, tuklo king 124 ang kaso ng rabies king bansa, king kilub ning 5 bulan. Mas mababay ting 32% kumpara king 183 a kaso king parehong panahon ninyang 2024. Pagalakan ng DOH, makamateya ing rabies, ustong linuwal na ing sintomas, inya maulaga ing maagap pamaningat. Manamuy siyang ahensya kareng pet owner na pabakunahan la rin karelang seseng aso at pusa. Inabisuan la naman ring pengari na banten la ring anak amamyalong kareng sese bangay iwasan na makinis. Agpangking Rabies Control Act, libreng bakuna ing babye dareng lokal gobyerno kabang mamalaga naman na 100 pesos hanggang 400 pesos kareng pribadong veterinaryo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Dimdam yun ang floating clinic? Malapit na magserbisyo yung clinic on barge ay inisyatibo na rin Governor Dennis Pineda at Vice Governor Nanay Pineda. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Malapit na yung mamuklat ang clinic on barge. Igpaya kamumunang floating clinic in Pilipinas, alayong manatad serbisyong medikal kareng masulod at kareng bebe ilugalugal king lalawigan. King pamanimuna dari Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilianay Pineda, pepakilala yung proyektong iti bang mas apalapit ang dekalidad a pamangailangang medikal kareng Kapampangan, lakwas na kareng mamagkasakit. Yening Paraminggo, gewa ing inspeksyon king pasilidad, ketiking barangay San Isidro Minalin, king pamanimuna ng Vice Governor Nanay, kaya bereng pilang opisyal ng lalawigan. Tuklo, king 28 million pesos ing alaga ning 112 square meter a floating clinic a ating kapasidad para kareng aduang dala na pasyente. Kabilang kareng serbisyong yampang king clinic on barge, ing laboratorio, kalupading x-ray, ultrasound at munamang dental services, minor surgical procedures, medical at OBGYN consultations, libreng panulo at maintenance medicines. Atin niya mo namang sariling sewer treatment at water pumping system bang asiguradong kalinisan ating masaleseng operasyon ning pasilidad. Nya kabalen, antabayanan niya uling datang ni ing serbisyong medikal king kaya kayong mismong ilog. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutukig balen, susunod. Metong yung kayabe king industriya o media, imbayong presidente ng Rotary Club of Dolores. Lakpas tayong kilalanan niti kang Patricia Mamangon. Bayo ne ing liderato ning Rotary Club of Dolores kayag naning 47th induction and turnover ceremonies aganapan king syudad San Fernando inyang June 2. Opisyal ning sinumpa Albert Lacanlale bilang presidente ning Rotary Year 2025 to 2026 kang Rotary International District 3790 Governor Dan Torres. Tikyaning Lacanlale, outgoing President Maureen Gueco. Ing bayong pamuntok ning RC Dolores, betong yang veteranong talapamalita. Yang magsilbing operations manager ning Sunstar Pampanga. Co-host yan naman ning Aldoldo Public Affairs Program at talakayan ngayon ning DWRW 95.1 FM at ing Vice President ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter.
King kayang inaugural speech, pepasyag ng lakanlali, ingulaga ning pamisan metong at piyabeyabeng kimut, bang managumpeyeng aguman. Genapan mo naman king seremonya, ing pirmahan ning Sisterhood Agreement, pilatan ning Rotary Club of Sai Songtan, ning Rotary International District 3750, at Rotary Club of Baguio Summer Capital. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Metong yang Kapampangan, ing pepakilala king first AI real estate platform king bansa. Pakibaluan tayo iti, king report ng Patricia Mamangon. Metong kang OFW o maninton bale o investment na swak king kaya kang budget o lokasyon. Pepa kilalaya ngayon June 3 ing Mapiles AI. Ing pepa mo munang AI-powered at Pinoy-developed real estate platform king bansa. Gerapan yung official launching king Orchid Gardens king syudad San Fernando. Layon ning platform ing gawang mas malagwa, safe at usto ing pamanyali at pamamisaling property king Pilipinas gamit ing artificial intelligence. Ing Mapiles AI, binuune ning real estate technopreneur ay Engineer Joliver Mapiles. Ang mga kababayan natin, they will just enter yung kanilang sweldo or meron silang option ang i-enter nila yung budget nila. Tapos yung location na gusto nila kung anong lalawigan, anong province, at anong city or town. And eventually, ang AI na po namin ang magmamatch kung anong property ang swak po sa kanila. So hindi na mag-iisip yung mga kababayan natin kasi minsan 'di ba nakikita nila sa Facebook gusto ko 'yan. Tapos mag-inquire sila ng mag-inquire pero at the end of the day hindi pala sila qualified to buy that kasi hindi kaya ng budget. But this AI power, this Mapiles AI, i-input mo lang yung mga parameters na yon and you eventually it will do the automatic matching ng property para sa iyo. Akit keti ing automated property matching, agpangking panakitan, budget at burimong lokasyon. Ating AI chatbot, amamye real-time information king presyo, developer, lokasyon at amenities ning balang property. We want this a one-stop shop
for all real estate home buyers. Metong mo naman karang feature ning platform ing mapila score. Metong nga sistema na lalawi king balang listing base king presyo, kalidad, reputasyon ning developer at aliwa pa bang makasawop king mas ustong desisyon. Magumpisa ing serbisyo king Pampanga at tutukin ang i-expand king Bulacan, Tarlac at Bataan. Target ning Mapiles AI ing nationwide rollout bayo mayari ing Banwa. Ing event, tegunan deren brokers, representative karen bangko, LGUs, developers at tech partners ibat king Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ay bilining panahon king lalawigan, kilom ng 24 oras. Aduang weather system sing maka-apekto kay Maragula Party ng bansa. Mumuna keti yapining northwest monsoon o habagat ang magpauran king northern at central Luzon. Samantalang ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone, yan naman mapapekto king Visayas at Mindanao at magpauran mo rin ating kayabe duldul at kildap kimbandanggat panapon at bengi. Alaan namang monitoring pag-asa na anumang bagyo o low pressure area king luwal at kilub ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti ka king pamagbalita keti king News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo o reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. I'll ben nyo lang ang Miyerkules, remekala pa istorya, ketikim probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuy.